Ndugu mtazamaji, unaweza kuona tunafanya kazi bora kabisa yenye viwango vizuri. Unaweza ukatutafuta kwa 0766555867. Ni jengo ambalo tunalijenga na tunajitoa kwa bidii kabisa kuhakikisha mteja wetu anafanyiwa kazi kwa muda mwafaka, na hatutaki kumpotezea muda, tunaenda na wakati kabisa. Mtazamaji, unaweza ukaona ni jengo tumelianza, hatuna muda mrefu tumelianza. Unaweza ukaona pale watu wanaendelea na kazi. Kwa hiyo karibu sana, usiache kushare, kusubscribe, kucomment na kulike kazi zetu kwa ajili ya kuendelea kuona tunachokifanya kokote tunakokuwa. Tunafanya kazi bora kabisa mtazamaji. Kwa hiyo karibu sana na utafurahia kazi zetu. Asante sana.